Ketolak tin India versus Bangladesh ni puila test match changja ko ojak India ra puila toss jitinya bat khain decide khaite ne wo India ni pass hoijana pura better pura high mangana arun thing Rohit Sharma 6 run khai arun thing Jaswal 56 run Suman Gill zero khata kolomia chini King Kohli 6 run Rishabh 39 run Lahul 16 run ajago Ravichandra Ashwin Ravindra Jadeja kuni thanganya pura partnership mil Jeffer bro kuni batsman apro run matra 144 run pura soyo ke thang ajago Ravichandra Ashwin thanganya 112 ball 102 run khai 90 plus strike rate by 339 run wa talangi khata ko mane tini jaga a skor talangi khata Ravindra Jadeja kam yabago 86 run khai 117 ball bro kunu ni pura test ni all rounder pura number 1 pura deserve khai Ravichandra Ashwin pura और टेस्ट ने ऑल राउंडर नि पर नंबर 1 पर हिपान साया अंगला पर फैंटास्टिक हाइसी 339 रन स्टामान 338 रेस खलाइका तै खाना पुसु खाइमान अब नुगजांग हाइसी